Da li ste znali da je putovanje kroz dimenzije možda i moguće? Ili bolje rečeno, da li ste čuli za misterioznog čoveka iz Taureda? Ako jeste, izađite iz Slip, baš ne briga, a ako niste, sad će čujete! Priča o čoveku iz Taureda je jedna od najpoznatijih modernih urbanih legenda o misterioznim putnicima i mogućim paralelnim svetovima. Prema popularnoj priči, sve se navodno dogodilo 1950. godina na jednom međunarodnom aerodromu u Tokiju, tačnije Japanu. Tog dana na aerodrom je stigao čovek srednjih godina koji je izgledao kao običan evropski poslovni putnik, nosio je uredno odelo, aktovku i imao sve dokumente koji su na prvi pogled izgledali potpuno normalno. Međutim, kad je došao do pasoške kontrole, službenici su primetili nešto veoma čudno. Taj pasoš nije postojao. Tačnije, kada je čovek predao svoj pasoš, na njemu je pisalo da je državljanin zemlje pod imenom Taured. Sad vi ćete da kažete, pa dobro brate, tamo čovek živi. Pa problem je bio u tome što takva država nigde nije nikad postojala niti postoji. Granični službenici su mislili da je u pitanju šala ili falsifikat. Kada su ga upitali odakle, čovek je bio zbunjen njihovim pitanjem. On je mirno objasnio da je došao iz zemlje Taured, koja se, kako je rekao, nalazi u Evropi i postoji već više od 1000 godina. Da bi bolje objasnio odakle dolazi, službenici su mu pokazali mapu Evrope. Kada je video mapu, pokazao je na oblast gde se nalazi Andora, mala država između Francuske i Španije, i rekao da se tu nalazi Taured. Međutim, na mapi nije bilo nikakve zemlje pod tim imenom i on je zbog toga popizdeo. Bacio kartu i krenuo da se dere na one službenike da ta zemlja postoji. Na kraju, službenici su odlučili da detaljno pogledaju njegove dokumente. Na njegovom pasošu bili su pečati koji su izgledali kao da su iz više zemalja. Imao je i vozačku dozvolu, bankovne papire, poslovne dokumente. Svi ti dokumenti bili su izdati u zemlji pod imenom Taured. Također tvrdio je da je već nekoliko puta posećivao Tokio zbog posla. Zbog neobične situacije, japanske vlasti odlučile su da ga zadrže dok ne utvrde njegov identitet. Čovjeka su smestili u hotelsku sobu pod nadzorom, a ispred vrata su postavili obezbeđenje. Plan je bio da sljedećeg dana nastavi ispitivanje i pokušaju da otkriju ko je on zapravo. Međutim, sljedećeg jutra dogodilo se nešto što je priču učinilo još misterioznijom. Kada su službenici došli do njegove sobe, čovjek je nestao. Problem je bio u tome što vrata su bila zaključana. Bili su na 4. spratu, znači prozor je bio visoko od zemlje. Obezbeđenje je bilo ispred vrata. Nijedan trag nije ukazivao na to kako je mogao da pobegne. I čovjek iz Taureda je nestao kako se i pojavio. Nijotkuda. Sad za sve ovo postoji objašnjenje. Prvo objašnjenje je da su falsifikovani dokumenti. Najlogičnije objašnjenje je da je čovjek koristio falsifikovane papire i da je priča kasnije preuveličana. Da je došlo do zabune ili pogrešnog razumevanja. Ili da je čovjek iz paralelnog univerzuma. Najpoznatija i najmisterioznija teorija kaže da je čovjek možda bio iz paralelnog univerzuma. Prema toj ideji postoje brojne paralelne stvarnosti u kojima je istorija tekla mnogo drugačije. U jednoj od tih stvarnosti možda zaista postoji država pod imenom Taured, na mestu gde se u našem svetu nalazi Andora. Ukoliko je neka vrsta pukotine između svetova tokom njegovog leta postojala, teoretski je moguće da je čovjek na kratko završio u našem svetu. To je to, ostavite like, komentar, subscribe!